دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоед. талошу корнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон на танҳо барои хушбахтии мардуми тоҷикистон балки ба саодати аҳли башар равона шудааст. ташаббуси навбатии 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда заминаи таҳризии консепсияи мушаххаси рушди босубот ва ояндаи дурахшони ҷомеаи башарист ки муаллифи он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст. шарҳи ин матлаб дар таҳияи қамариддин ҳусейнзода. қадами устувор дар роҳи таҳкими сулҳу субот, ваҳдату ҳамдилӣ барои наслҳои имрӯз ва оянда, барномаи нав барои зиндагӣ бо саодати аҳли башар ки ҷавҳари онро инсондӯстӣ ва хислатҳои накӯ ташкил медиҳад. дар низоми нави муносибатҳои байналмилалӣ пешбурди сиёсати аҳлонаву босамар афзалияти бештар дошта ба нафъи тамоми давлатҳои ҷаҳон мебошад. таҷрибаи талхи баъзе давлатҳои ҷаҳон имрӯз барои кишварҳои осоишта намунаи ибрат ва омӯзиш аст. низоъҳои дохилӣ ва минтақавию байналмилалӣ ки аз зумраи мушкилоти асосии мардуми сайёра монеаи пешрафти соҳаҳои муҳим ва робитаи устувори давлатҳо шудааст, ҳалли саривақтиро ба роҳи осоишта тақозо мекунад. иқдоми навбатии ҷониби тоҷикистон 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ки аз тинати поку иқдоми беназири президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маншаъ гирифтааст, яке аз роҳҳои асосии бартараф намудани низоъ ва нооромӣ дар давлатҳои ҷангзада мебошад. تشبوسی که از جانب پیشوای معظم ملت وابسته به 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده در منبری بلند سازمان ملل متحد اعلام کرده شد خیلی بی‌نظیر است. به آن خاطری که امروز جامعه بشری خیلی حساس است و خطرهای امروز وجود دارند که به بی‌سر و سامانی و با حالتهای خیلی وزنین قسماً کشورها را فرا گرفتند. همین تشبوسی پیشنهاد کردی پیشوای معظم ملت البته خود اساسها دارد. از آن نظر که مثلا در طول 34 سال دولتداری تاجیکان همیشه محور یا جوهر اساسی سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت کشورمان را انا همین صلح تشکیل می‌دهد. و همین صلح پایدار امروز توانیده است که یک فضای امن و آبادی و پیشروی و موفقیت ها را برای ملتمان، برای دولتمان زمینه سازی کند. таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар миқёси олам ба намунаи волои пайравӣ табдил ёфтааст. ҳамин аст ки дар бузургтарин марказҳои омӯзиши ҷаҳон ба олимону коршиносон омӯзонда мешавад. бесуботу оромӣ ва пойдории он мардуми сайёра наметавонанд ба ҳадафҳои рушди устувор ва рӯзгори осоишта ноил бигарданд. ма аз пешниҳоди ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати эълон гардидани 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои наслҳои оянда ба хусус ҷавонон дар тасмимгириҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мусоида ҷиддӣ мекунад. ба ибрози коршиносон дар баробари таваҷҷӯҳи махсус ба масоили обу иқлим ва дар ин самт пешниҳод намудани якчанд иқдому ташаббус президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъалаи таъмини сулҳу амният дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд ва кишварҳои ҷаҳонро барои расидан ба сулҳу оромӣ ва иқдоми созандаву муҳим даъват мекунанд. сулҳу амният гаронарзиштарин сармояи инсон ва кафили зиндагии шоиста ба шумор рафта, таъмин ва пойдории он аз талошу иқдом ва кӯшишҳои дастаҷамъонаи аҳли башар вобаста аст.
استفاده درست برق عامل اساسی پیشرفت کشور. کارهای فهماندهی میان اهالی در تمام منطقه‌های مملکت ادامه دارد. مقصد صرفه‌کاری و استفاده عاقلانه نیروی برق به خاطر رشد استوار. ادامه کارهای سازندگی برای فردای درخشان. سهم ساکنان در پیشبرد آبادانی نظررس بوده حدودهای کشور روز تا روز سیمای نو کسب می‌نمایند. 3 سالگی تأسیس‌یابی واحدهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی، بررسی راه‌های تحکیم امنیت و نقش ساختارهای مخصوص در تأمین ثبات و آرامی. ارجگذاری به ارزش‌های ملی. همکنون به هر عائله کشور کتاب شاهنامه تقدیم می‌گردد. اقدام برای احیای فرهنگ ملی و بلند برداشتن معرفت تاریخی. لباس ملی معرفگری فرهنگ. چکن همچون میراث غنی گذشتگان ملت میان جوانان باز هم معروف می‌گردد. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт талаб менамояд ки дар рӯзҳои боришот қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд ва таҷҳизоти иловагии зидди лағжиш, занҷир, таноб ва дигар лавозимоти заруриро бо худ гиранд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи ронандагони воситаҳои нақлиёт мерасонад ки бинобар сабаби фаро расидани фасли зимистон дар натиҷаи бориши барфу борон ва фаромадани туман дар роҳҳои автомобилгарди истифодаи умуми ҷумҳурӣ, махсусан роҳҳои душанбе хуҷанд-чаноқ, душанбе хорух-қулма ва душанбе ваҳдат-рашт ки қисми асосии онҳо аз минтақаҳои кӯҳистон мегузаранд, фаромадани сангпора, лағжиши кӯҳпора, яхбандии роҳ ва рух додани дигар ҳодисаҳои табиӣ аз эҳтимол дур нест. бинобар ин аз ронандагони воситаҳои нақлиёт талаб карда мешавад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳо, махсусан тариқи минтақаҳои мушкилгузари кӯҳистон ва ағбаҳо ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намуда ҷони худ ва дигаронро дар хатар нагузоранд. роҳбарияти раёси бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми ронандагони воситаи нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ки ҳангоми фаро расидани фасли зимистон, ҳангоми ҳаракат дар роҳи автомобилгарди душанбе хуҷанд-чаноқ, душанбе хорух қулма, ваҳдат ҷиргатол, ҳангоми идораи воситаи нақлиёт бо диққату эҳтиёткор бошанд. аз ронандагони воситаи нақлиёт талаб карда мешавад ки чархҳои воситаи нақлиёти худро ба фасли зимистона мутобиқа намоянд. ҳангоми ба сафар баромадан бо худ лавозимотҳои зидди лағжишӣ ба монанди занҷир, таноб ва дигар лавозимотҳои зидди лағжишӣ роҳи худ дошта бошанд. мутаассифона бо вуҷуди ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ як ида ронандагон беомодагӣ, набудани занҷир, доштани шиновии сӯхташуда ва аз ҷиҳати техникии комил набудани воситаи нақлиёт ва ғайра ба роҳ мебароянд. дар натиҷа чунин ронандагон дар роҳ ба мушкилӣ муҷовеҳ гардида барои ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт монеа эҷод менамоянд. роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт талаб менамояд ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд ва инчунин дар ин рӯзҳо боэҳтиёт бошанду таҷҳизоти иловагии зидди лағжиш, занҷир, таноб ва дигар лавозимоти зарурӣ бо худ гиранд. ба ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт, махсусан болопӯши чархҳо диққати махсус дода ҳангоми дидашавандагии нокифоя аз чароғҳои зидди туманӣ истифода баранд. استفاده مقصدناک و صرفه‌کارانه نیروی برق امروز به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل یافته است که حل آن از مسئولیت هر یک ساکن کشور وابستگی عمیق دارد. به نظر عالمان و کارشناسان ساحه رعایت قاعده‌های استفاده نیروی برق و مناسبت آگاهانه با ذخیره‌های انرژتیکی نه تنها به کاهش خراجات بلکه به تامین استواری شبکه و امنیت انرژتیکی کشور مساعدت می‌کند. از تدبیرهای عملی گردیده در این سمت همکاران ما گزارش می‌دهند. کم گردیدن حجم آب در آبانباری نیروگاه‌ها باعث کاهش یافتن استحصال نیروی برق گشته است. با وجود آمدن چنین حالت به تغییریابی اقلیم خاصه به بارشات کم ربط دارد. این هم در حالی است که 98% نیروی برق در تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی استحصال می‌شود. سال گذشته در آغاز ماه دکبر کوه‌ها پوره برفپوش بودند، اما در این شب و روز حالت چنین نیست. یعنی بارش برف به عمل نآمد و این حالت سبب کم آبی گردید. از 6 اکتبر سال جاری واردات آب نسبت سال 2024 کم گردید. مخصوصا در فصل تیر ماه از عامل‌های طبیعی تغییریابی اقلیم، خشکسالی و کمبارشی واردات آب به آبانبار نیروگاه نارک کم گردید. به حساب میانه
воридоти об ба обанбори нерӯгоҳи норак дар моҳҳои октябр ва ноябри соли ҷорӣ 279 метри кубӣ дар сонияро ташкил метиҳад ки дар ҳамин давраи соли ҷорӣ 357 метри кубӣ дар сонияро ташкил медод. яъне ки нисбати ҳамин давраи соли ҷорӣ ба обанбори нерӯгоҳи норак 78 метри кубӣ дар сония об кам ворид гашт. сатҳи оби обанбори нерӯгоҳи норак дар соати 7 3 декабри соли 2025 дар сатҳи 904 метру 9 сантиметр қарор дошта, дар ҳамин давраи соли 2024 бошад дар сатҳи 907 метру 83 метр қарор дошта буд. яъне ки дар ҳамин рӯз сатҳи оби нерӯгоҳи норак нисбати соли 2024 3 метру 74 сантиметр паст мебошад. ин нерӯгоҳи оби норак мебошад ки солҳои пеш бо ранги кабути худ ба чашмон ҷилову ба кошонаи сокинон нуру гармӣ мебахшид. имрӯз бошад дар чанд нуқтаи ин обанбор хатҳои хушкида аён аст ки коршиносон ин ҳамаро ба тағйирёбии иқлим рабт медиҳанд ва рӯзгордидагони ин шаҳр чунин боришоти кам ва паст шудани сатҳи обанборро дар нерӯгоҳи норак ёд надоранд. имсол соли камбориш омад то ба ҳозир бинобар ҳам оби баҳр кам шудак. солҳое буд ки ҳамин қадар барф мезад ки дар ҳамин норак ним метр барф мезад. чанд солай дар норак 1-2-3 барфак мезоне тамом. ман сини соли 88 дар умрум ҳамин соли сар камборишро дидум. ҳамин борон шавад бо барф шавад нағз шавад оби баҳр бо пур мешавад барқ зиёдтар мешавад дода мешавад. ҳаинака ҳукми табиат аст. имсол соли камбориш омад. дар шароити кунунӣ чунин раванд тақозои онро дорад ки ҳам дар хонавода ва ҳам дар ташкилоту муассисаҳо истифодаи сарфакорона нерӯи барқ ба амали ҳатмӣ ва маъмулӣ табдил ёбад. дар қатори даҳо амалҳои муҳими сарфаҷӯӣ ки мутахассисони соҳа ҳамеша таъкид мекунанд бояд истифодаи дастгоҳи каммасрафи барқӣ дар мадди аввал қарор дошта бошад. ман 73 сол умр дидам. вақти пеш ҷавон духтар будам дар иҷоҳо мегаштам. дар қишлоқомон барф буд, борон буд. ин 1 сол мешуд ки барфу борон нест. ин маҳдудиятҳо муваққатист. маҳдудияти нерӯи барқи муваққатӣ аст. сокинон бо дарки муҳимияти масъала бояд дар ин шабу рӯз аз дастгоҳи каммасраф ва воситаҳои алтернативии барқароршавандаи энергия ба монанди панелҳои офтобӣ ва дар таъмини гармӣ аз ангишту дигар маводи сӯхт истифода баранд. ҳоло дар кишвар вазъи ҳаво мӯътадил аст ва ҷорӣ шудани маҳдудият дар ин шабрӯз ба он хотир аст ки дар сардиҳои фасли зимистон таъминот бо нерӯи барқ бештар шавад. маҳдудияти нерӯи барқе ки дар ҷумҳурӣ ба миён омадааст вобастагӣ дорад аз боришоти об ва зиёд ҷорӣ шудани об ба обанбори нерӯгоҳи норак ва ин маҳдудиятҳо дар ҷумҳурӣ муваққатӣ мебошад. эҳсоси масъулияти шаҳрвандӣ хоса татбиқи амалҳои сарфаҷӯӣ дар истифодаи нерӯи барқ роҳи камтаъсир кардани мушкилот ба ҳисоб меравад. дар соли оянда бо татбиқи даҳо лоиҳа вазъи таъминот бо нерӯи барқ беҳтар хоҳад шуд. коршиносони соҳа иброз медоранд ки бо зиёд шудани нерӯгоҳҳои офтобӣ ва баланд шудани сарбанди нерӯгоҳи роғун мушкилоти мавҷуда комилан аз байн рафта соли 2027 тибқи супориши пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалироҳмон тоҷикистон ба истиқлолияти энергетикӣ хоҳад расид. ин обанбори норак аст ки солҳои пеш бо ранги кабути дурахшони худ чашмони моро ҷило медод. имрӯз танҳо дар баъзе аз ин обанбор хатҳои хушкида аён аст. тавре мутахассисон мегӯяд ин ҳама аз паёмади тағйирёбии иқлим ба амал омадааст. бо мақсади таъмини истифодаи самараноку оқилонаи нерӯи барқ ва риояи меъёрҳои истифодабарии таҷҳизоти барқӣ дар фасли зимистон кормандони мақомоти прокуратураи шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳри душанбе ва филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар ноҳияи сино ва фирдавсӣ корҳои фаҳмондадиҳиро дар марказҳои савдою хизматрасонӣ баргузор намуданд. масъулон иброз доштанд ки бо сабаби тағйирёбии иқлим ва боришоти ками борон ба захираи об дар обанборҳо таъсири ҷиддӣ гузоштааст. ин омил норасоии нерӯи барқро ба миён оварда истеҳсоли он дар қиёс ба дигар фаслҳо коҳиш ёфтааст. дар мавсими тирамоҳу зимистон ки сатҳи об дар дарёҳо паст мешавад иқтидори истеҳсолӣ кам мегардад, дар ҳоле ки дар ин мавсим талаботи аҳолӣ ба барқ афзоиш меёбад. ин номувофиқӣ байни талабот ва истеҳсолот зарурати сарфҷӯиро
ба маротиб афзун месозад. ҳамчунин зимни баргузории вохӯриҳо масъулини прокуратураи шаҳри душанбе ва фурӯшандаҳои марказҳои савдо ва кормандони муассисаҳои давлатӣ дар бораи дуруст истифода намудани таҷҳизоти барқӣ, истифодаи таҷҳизоти алтернативӣ аз ҷумла насби панелҳои офтобӣ, пешгирӣ аз ҳад зиёд истифодаи нерӯи барқ ва риояи қоидаҳои бехатарии истифодаи он тавсияҳои муфид доданд. камшавии сатҳи об дар обанборҳо ва сарфаҷӯии нерӯи барқ масъалае буд, ки бештар мавриди таваҷҷӯҳ ва баррасӣ қарор гирифт. таъкид гардид, ки ин вазъ муваққатӣ буда то сипарӣ гаштани он ҳар яки моро дар истифодаи қувваи барқ масъулияти баланд зарур аст. дар самти истифодаи сарфакоранаи нерӯи барқ коҳиши талафот ва пешгирӣ аз қонунвайронкуниҳо ҳангоми истифодаи нерӯи барқ суҳбати вохӯриҳо бо аҳолӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳо дар ноҳияи тоҷикобод гузаронида шуд. зимни мулоқот бо роҳбарони ташкилоту муассисаҳо аз ҷониби кормандони суди ноҳия таъкид карда шуд, ки ҳадаф аз ин вохӯриҳо баланд бардоштани фарҳанги истифодаи сарфакоранаи нерӯи барқ аз ҷониби истифодабарандагон мебошад. мақсади вохӯрии имрӯзаи мо бо фаъолони ноҳия маҳз фаҳмондани вазъи кунунӣ ба амол омада, ки муваққатӣ мебошад. бобати истифодаи оқилонаву самароноки қувваи барқ дар маҳаллаҳои аҳолинишин, муассисаву ташкилот, корхонаву идораҳо аз тарафи гурӯҳҳои корӣ суҳбати вохӯриҳо гузаронида шуд. дар шаҳри Кӯлоб дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бахши хусусӣ бо истифода аз имконот ва иқтидори фарохи мавҷуда ҳамасола корхонаҳои нави истеҳсолӣ мавриди истифода қарор гирифта, шаҳрвандони зиёд бо кори доимӣ таъмин карда мешаванд. ҳоло дар шаҳри Кӯлоб наздики 80 корхонаи саноатӣ фаъолият дорад, ки метавонанд аҳолиро бо маҳсулоти гуногуни ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда таъмин созанд. гузориш дар ин хусус. ҳадафи дар сатҳи баланд истиқбол намудани 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон узви ҳама ниҳоду сохторҳои дахлдор дар шаҳри Кӯлобро дар иҷрои корҳои марбут ба шукуфоӣ ва хуррому зебогардонии ин шаҳри бостонӣ водор кардааст. саноат ва рушди он аз ҷумлаи самтҳоест, ки зери таваҷҷӯҳи ҷиддии масъулин қарор дорад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб дар ёрҷагӣ бо саноатчиёни шаҳр аз дастуру роҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи саноат роҳу илҳоми тоза гирифта талош доранд, ки то истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи корхонаҳои саноатӣ ва номгӯи истеҳсолотро боз ҳам бештар намоянд. роҳандозии тадбирҳои мушаххас роҷеъ ба бунёди корхонаҳои саноатӣ натиҷа гузошт, ки имрӯз дар шаҳри Кӯлоб 78 корхонаи хурду бузург фаъолият менамояд. дар ин корхонаҳо истеҳсоли бештар аз 130 номгӯи маҳсулоти ивазкунандаи воридот дар асоси талаботи стандартҳои дохил ва хориҷ роҳандозӣ шуда, ин раванд ба коҳиши вобастагии бозорҳои дохилӣ аз молҳои воридотӣ натиҷаҳои назаррас гузоштааст. дар 78 корхонаҳои саноатии шаҳри Кӯлоб маҳсулотҳое истеҳсол карда мешаванд, ки пурра ивазкунандаи воридот мебошад. ин имконият медиҳад, ки вобастагии мо аз молҳои воридотӣ коҳиш ёфта, ҷойҳои нави корӣ зиёд гардад ва мардум тавонанд бе мушкилӣ ба молҳои хушсифати ватанӣ дастрасӣ дошта бошанд. дар шаҳр то истиқболи 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 47 корхонаи хурду бузурги саноатӣ ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 29 тои он пурра ба фаъолият оғоз кардаанд. корҳои бунёдӣ ва насби хатҳои истеҳсолӣ дар корхонаҳои дигар тибқи нақша ба роҳ монда шуда, фаъолияти пурраи онҳо баробари афзоиши шумораи корхонаҳо, ҳамчунин ба болоравии номгӯи молу маҳсулоти ватанӣ, таъсиси ҷойҳои кори нав, рушди иқтисод ва беҳбудии зиндагии мардум заминаҳои мусоид фароҳам меоварад. дар ноҳияи Данғара баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ мунфашкунии наздик ба 80 километр роҳҳои маҳаллӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз зиёда аз 50 километр роҳҳо мунфаш гардидааст. роҳи деҳаи сафедоби ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳия, ки солиёни зиёд таъмирталаб буд, аз ҷониби соҳибкорон таъмиру мунфаш гардид. гузориш дар ин хусус. дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара, корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад.
бо ҳамин мақсад дар деҳаи сафедоби ҷамъияти деҳоти сафобахши ноҳия бо саҳмгузории соҳибкорону фаъолони деҳа масофаи зиёда аз 10 километр роҳҳои байни деҳа ки солиёни зиёд таъмирталаб буд аз навсозӣ ва мунфарш карда шуд. дар корҳои сохтмонӣ техника ва механизмҳои муосири роҳсозӣ ҷалб гардида мутахассисон ҷиҳати босифати баланд ва дар муддати кӯтоҳ ба анҷом расонидани роҳҳои мазкур кӯшиш намуда истодаанд. дар баробари мутахассисони соҳаи роҳсозӣ ҳамзамон сокинон низ ба ҳашар баромада дар ин тадбири нек саҳми худро гузоштанд. деҳаи сафедоб яке аз калонтарин деҳа дар ҷамъияти деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара маҳсуб меёбад ки дар он зиёда аз 520 оила зиндагӣ мекунанд. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ дар ин деҳаи кӯҳанбунёд шароити зиндагӣ марҳила ба марҳила хубтару беҳтар гардида истодааст. бо аз навсозӣ гардидани ин роҳҳо ва чароғонкунии кӯчаҳо сокинон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти давлатӣ иншооти зарурии иҷтимоиро бунёд намуда инфраструктураи лозимаро дар деҳот таъмин менамоянд. طبق اطلاع مسئولین در ناحیه دنقره برای استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی منفرش‌کنی نزدیک به 80 کیلومتر راههای محلی به نقشه گرفته شده است که تا امروز زیاده از 50 کیلومتر راهها علاقه منفرش گردیده است. صلاح‌الدین نعمتزاده از عاقبت عبدالرحمن، ناحیه دنقره، اخبار. ساکنان ناحیه میر سعید علی حمدانی به مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای آمادگی را وسعت بخشیده ایستادند. از مجموع 380 انشاءات بنیاد شونده جشنی 26 انشاء در ساحه تندرستی می باشد. در زمینه عملی سازی برنامه‌های هدفمندانه حکومت کشور ساحه تندرستی در برابر دیگر ساحه‌ها به مرحله نوی رشد وارد گردیده سطح خدمترسانی به اهالی تا رفت بهتر می گردد. گزارش در این خصوص. سرچشمه همه گونه پیشرفت و آبادانی‌ها، ریواج بنیادکاری و سازندگی‌ها و تدریجاً بهتر شدن شرایط فعالیت و خدمت‌رسانی‌ها در ساحه‌های مختلف از تامین آرامی و ثبات پایدار کشور منشأ می‌گیرد. چون این روند در ناحیه میر سعید علی حمدانی نیز بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی با مرام جریان دارد. در زمینه دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، تطبیق لایحه‌ها، تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و سهمگذاری‌های ساکنان و صاحبکاران، بنیاد و تجدید انشاءات گوناگون تعیینات وسعت یافته ایستاده است. جریان مرحله سازندگی در ناحیه بر رشد ساحه تندرستی و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه گذاشته شرایط مساعد ساحوی را فراهم آورده است. تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه نیز در دایره آمادگی‌های جشنی نقشه‌گذاری شده عملی شوی پرره اقدام مذکور ادامه دارد. مرکز سلامتی دهه دشتیلا از سال 1960 تا این جانب به مردم خدمت طبی رسانده شده است. از بس که مرکز فرسوده تعمیر طلب بود، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز را تعمیر کرده ایستادند. بعد تعمیر بنا به ما طبیبان و مردم دهه شرایط خوب مهیا می شود. ما از این بسیار خوشحال و میندار هستیم. حالا روند تجدید مرکزهای سلامتی در دهه‌های پخت‌آباد و دشتگولای ناحیه در دایره تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودک با جلب ساختمانچیان محلی جریان دارد. ادامه عملی سازی هدف‌های سازنده امکان فراهم می‌آورد که در آینده جایهای نوی کاری باز هم بیشتر شده شرایط معاصر خدمت‌رسانی به اهالی تأمین گردد. همه این پیشروی دستاوردهایی که ما کارمندان ساحه تندرستی نائل گردیدیم نتیجه دستگیری و غمخوری‌های دائمی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و ثمره استقلالیت است. ما طبیبان کوشش میکنیم که در همه حالت به مردم خدمت صفرناک طبی رسانیم. طبق معلومات مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری دارای یک بینای دوآشیانه مرکز سلامتی ناحیوی، 20 مرکزهای سلامتی دهاتی و در 8 جماعت‌های دهات 23 بنگاه طبی بوده مجموع تعداد کارمندان مؤسسه‌ها 720 نفر را تشکیل می‌دهد. با سهم و تشبث مسئولان در مؤسسه پیوسته تدبیرهای آبادانی و سبز و خرمگردانی عملی می‌گردد. دوره به دوره دسترس شدن دستگاه و تجهیزات معاصر طبی امکانیت‌ها را برای تشخیص و طبابت بهتر نموده در نتیجه حفظ سالمی جامعه که بایگری اساسی دولت به حساب می‌رود تأمین کرده می‌شود. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. در زمینه وسعت کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه وخش به تعمیر و از نوسازی و بنیاد مؤسسه‌های نوی تأسیسات تا مکتبی توجه خاصه روانه گردیده کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. از رفت کارهای ساختمانی در ناحیه وخش همکارانمان گزارش می‌دهند.
در ناحیه وخش کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی مرامی تازه دارد. در برابر دیگر سمت و ساحه‌ها وابسته به فراگیری بیشتری نورسان به تحصیلات تامکتبی به بنیاد مؤسسه‌های تحصیلات تامکتبی توجه مخصوص روانه شده است که در این روند در برابر مبلغ‌های بودجتی همچنین ساکنان و صاحبکاران محلی سهم ارزنده خود را می‌گذارند. ما در همین ساختمان 8 نفر مدت 2 ماه میشه که کار کردیم، کوشش میکنیم که در مهلت معین کار به انجام میرسونیم. همین بنا دیاشانه 16 تا سیمخانه میشه برای 80 نفر شرایط مهیا کرده میشود. طبق ارزیابی متخصصان تحصیلات تامکتبی همچون مرحله مهمترین رشد کودک به حساب می رود. با دستگیری حکومت کشور سالهای اخیر فراگیری کودکان به این زینه تعلیمی بیشتر شده. مرکزهای بروقتی رشد کودک در نزد مکتب‌ها نیز فعالیت می کنند که این اهمیت خاصه دارد. وابسته به دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تامکتبی ضرور است که در هر دهه‌ای که هزار خواجگی زندگی میکند باغچه کودکان تشکیل گردد. در ناحیه وخش توجه خاصه روانه گردیده کارهای ساختمانی در یک چند مؤسسه نوی تامکتبی با مرام ادامه دارد. در مؤسسه ما 2 سیمخانه ایلوگی برای انکشاف کودک تأسیس یافته است. کودکان تامکتبی تحصیل یافته آماده برای مکتب میشوند. علاوه در دهه ما خلعه زمین برای مؤسسه تامکتبی جدا شده است که این از طرف صاحبکار انفرادی بنیاد می شود. برنامه‌های دولتی از جمله استراتژی رشد معارف، بنیاد باغچه‌های نو، تعمیر مؤسسه‌های موجوده، آماده‌سازی مربیان کسبی و دستگیری عائله‌های کم‌بضاعت را در این سمت هدف قرار دادند. متخصصان به آن نظرند که تحصیلات بروقتی تفاوت اجتماعی را کاهش داده برای همه کودکان امکانیت برابر فراهم می‌آورد. در ناحیه وخش کارها در سمت بنیاد مؤسسه‌های نوی تحصیلات تامکتبی، تعمیر و مجهزگردانی مؤسسه‌های موجوده و فراهمسازی شرایط زمانوی تعلیم با جلب وسیع ساکنان و صاحبکاران ادامه دارد. طبق اطلاع مسئولین بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر بوستان بنیاد، تعمیر و نوسازی 223 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده مرحله به مرحله مورد استفاده قرار داده می شوند. افتتاح مجمع خدمترسانی دوستی امکان فراهم آورد که 40 ساکن شهر با کار تامین شوند. همکاران ما در این خصوص گزارش می دهند. با استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه داشته ساکنان و صاحبکاران در بنیاد تجلیل انشاءات جشنی سهمگذاری میکنند. در همین زمینه در شهر بوستان مجمع خدمترسانی دوستی مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات نو و زمانوی در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. با استفاده دادن مجمع خدمترسانی دوستی 40 نفر ساکنان با کار تامین گردیدند. در پرتو سیاست انسان دوستانه و رعیت پرورانه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان در مجمع خدمترسانی دوستی برای یتیمان و کودکان از عائله‌های نیازمند دسترخوان عیدانه آراسته شد. ابراز گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه غمخوار و پشتیبانی یتیمان بوده، برای کار و تحصیل و آماده ساختن آنها به حیات مستقلانه همیشه شرایط را فراهم می‌آورد. طبق اطلاع مسئولین بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر بوستان بنیاد، تامین و نوسازی 223 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده. کارها در این سمت با مرام ادامه دارد. در ناحیه رشت یک قطار بیناهای تعلیمی از نو بنیاد شده ایستادند تا در آینده برای تحصیل خوانندگان شرایط معاصر فراهم آورده شود. عین زمان در 8 انشاءات کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. گزارش از ناحیه رشت. در ناحیه رشت با نظرداشت افزایش اهالی و زیاد شدن شماره خوانندگان، برنامه بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی عملی شده ایستاده است تا برای تحصیل خوانندگان شرایط‌های زمانوی مهیا گردد.
تو همین دوره سال جاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی 66 بنا و صنفخانه‌های علاوگی برای 15,000 نفر خواننده جای نشست مورد بهره برداری قرار گرفته. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی از روی نقشه ادامه دارد. از جمله ساختمان بینای داشانه نزد مؤسسه تعلیمی محله غرمی بالا سال گذشته آغاز گردیده بود. این زمان کارهای ساختمانی در آشانه یکم بینا جریان داشته. قسمت کارهای باقی مانده مرحله به مرحله اجرا شده ایستاده است تا در آینده با مورد بهره برداری قرار دادن بیناهای نو برای تحصیل 793 نفر خواننده نارساگی جای نشست برطرف گردد. بنیاد بیناهای تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی اساساً از حساب مبلغ‌های صاحبکاران و والدان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی عملی شده ایستاده است تا بدین وسیله کارهای ساختمانی با صفت بلند و در مهلت پیش بینی شده انجام داده شود. این زمان در دهه حلقرف فرودگاه بین صوفیان، نیمیچ بالا، آسیاب دره و قلندک ساختمان صنفخانه‌های علاوگی برای 870 جای نشست ادامه دارد. در روند ساختمان بیناهای تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی افزایش خوانندگان برای سالهای پیش آمد به نظر گرفته می شود تا بنیاد انشاءات مشکلات جای نشست را برطرف نماید. همین طریق کارهای ساختمانی در بنیاد دیگر انشاءات مؤسسه‌های تعلیمی ادامه داشته. کارگران بهر آن جد و جهد دارند تا بیناها با صفت بلند به استفاده داده شوند که آموزگاران و خوانندگان از آنها سالهای طولانی استفاده برند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. اقدام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اوید به تقدیم شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی به هر یک خاندان رمز ارجگذاری به فرهنگ، تاریخ و زبان تاجیکی بوده در خود پیام بیداری معنوی و خودشناسی ملی را تجسم می‌کند. این اقدام نجیب ملت تاجیک را به مطالعه، معرفت و احیای روح وطن دوستی و افتخار ملی هدایت می‌نماید. از رفت تقسیمات شاهنامه به ساکنان ولایت سوخت همکاران ما گزارش می‌دهند. شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه ملی مردم آریانژاد و گنجینه حکمت و خیرات به حساب می رود و این شاهاثر همچون تحفه سرور دولت محترم امام علی رحمان قطار دیگر ساکنان ولایت سوخت به شهروندان شهر گلستان رسید. در شهر گلستان تقدیم کتاب نادر شاهنامه به ساکنان شهر از جانب گروه کاری از حساب نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان تقسیم‌های آن آغاز گردید. ضمن مراسم تقدیم کنی تاکید گردید که شاهنامه همچون گنجینه بیزوال ادبیات کلاسیکی و رمز حفظ هویت ملی برای تربیت خودشناسی نسل نورس اهمیت بزرگ دارد. شاهنامه نه تنها یک اثر ادبی بلکه سرچشمه افتخار ملی، کتاب پر از قهرمانی و حکمت، جسارت و خودآگاهی است. دسترس گردیدن این کتاب به هر عائله ولایت سوخت از جمله شهر گلستان امکانیت می‌دهد که فرزندان از خردسالی به ارزش‌های ملی، قهرمان‌های گذشته، کارنمایی‌های نیاگان و فرهنگ غنی تاجیک شناس گردند. هر یک شهروند شهر گلستان با گرفتن چنین تحفه گرانبها احساس می‌کند که دولت به تاریخ خود ارج می‌گذارد. دسترس گردیدن کتاب شاهنامه همچون تحفه به مردم عمل پرمضمون بوده دلالت می‌دهد که ملت تاجیک دارای تاریخ پر افتخار میباشد و پاس داشتن چنین میراث وظیفه شهروندی هر یکی ماست. امروز شادی و خرسندی ساکنان ناحیه شهرستان را حد و کنار نیست، زیرا تحفه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کتاب شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی به ناحیه شهرستان وارد و به دست هر یک عائله تقدیم گردید. نزدیک 10,000 عائله ناحیه شهرستان کوهی امروز با شکرگزاری از کمک و دستگیری ها و تشبث های نجیب و سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صاحب کتاب شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی گردیده اقدام نوبتی رهبری دولت را غمخواری به نسل آینده ملت و بای و غنی ساختن فوند معنوی اهالی می‌حسابند. کتاب شاهنامه واقعاً تجسمگری فرهنگ و تمدن آریایی نژاد بوده با مقصد احیا نمودن عنعنه‌های قدیمی خلق تاجیک، گسترش خودشناسی و خودآگاهی، ارجگذاری به مقدسات ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان با اقدام شایسته و تشبث کم نظیر پرزیدنت معارف پرور جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نو با صفت بلند و تعداد زیاد چاپ شده دسترس هر یک عائله تاجیکستان گردیده ایستاده است. بسیار شاد هستم که امروز
تحفه پیشوای ملت در رف کتابمانی ما جای دارد. کتاب شاهنامه فردوسی که از تاریخ ملت ما شهادت می دهد و قهرمانی های رستم داستان که در این کتاب جای دارد باعث خرسندی است که هر یک خواننده، هر یک ساکن ناحیه شهرستان از آن باخبر می شوند، آگاه می شوند. ساکنان فرهنگدوست و کتابخوان از ادامه تطبیق این اقدام وطن دوستانه و غمخوارانه رهبر خیرتمند دولت اظهار سپاس و منتداری نموده، تشبث مذکور به تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطنداری هر یک شهروند تاجیکستان مساعدت فعال خواهد کرد. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان بهر تطبیق عملی مذکور به خاندان سابقه‌داران مهنت و اشخاص برجامانده تشریف آورده تحفه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کتاب شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را در وضع خاطرمان تقدیم نمودند. باید گفت که نزدیک 20,000 نسخه کتاب شاهنامه در 2 جلد در رف کتابخانه هر یک عائله ناحیه شهرستان جای گرفته، من بعد نیز در بلند برداشتن معنویات ساکنان حصه مناسب می‌گذارد. فردوس عمرزاده، مضبوط بابازاده، آرزو معروفزاده، ناحیه شهرستان. اخبار. طبق نقشه چرابینی‌های وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در همبستگی با ساختارهای دخلدار در شهر بختر جلسه کاری برگزار گردید که در آن اهمیت هماهنگسازی کارهای مالیوی در سطح ولایت و شهر و ناحیه‌ها در دوره حساباتی سال روان بررسی گردیده. وابسته به مسائل پرداخت سریوقتی مزد مهنت کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی، تامین نقشه قسمی درآمد بودجت‌های محلی، استفاده ثمرناک قوه برق در تشکیلات‌های بودجتی، آمادگی‌ها به موسم زمستان مورد محاکمه قرار گرفت. شرح بیشتر در تهیه همکاران ما. در اساس نقشه چرابینی‌های وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و همبستگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بختر جلسه کاری دایر گردید. در کار جلسه مسئولین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، نمایندگان کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون صاحبی رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ریاست‌های مالیه، انداز و شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک نمودند. در کار جلسه وابسته به مسئله‌های پرداخت‌های سریوقتی مزد مهنت کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی، تأمین نقشه‌های قسمی درآمد بودجت‌های محلی، استفاده ثمرناک قوه برق در تشکیلات‌های بودجتی، آمادگی‌ها به موسم زمستان‌گذرانی بررسی کرده شد. تاکید شد که هدف از برگزاری جلسه تامین اجرای پوره نشانده‌های اساسی بودجتی، پیشگیری از کمبودی‌ها در روند حساب برابرکنی مزد مهنت و استفاده ثمرناک ذخیره‌های انرژتیکی در شرایط زمستان میباشد. گفته شد که تامین پرداخت به تأخیر مزد مهنت یکی از عهده‌داری‌های اساسی مقامات مالیوی در سطح محلی میباشد. با نظرداشت اهمیت اجتماعی این مسئله از مسئولان مقامات مالیه و متخصصان دخلدار طلب کرده شد مبلغ گذاری منتظم مؤسسه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، اجتماعی و دیگر بخش‌های بودجتی تامین گردیده از بقیه پولی‌های مزد مهنت در روزهای آخر سال پیشگیری کرده شود و اجرای نقشه درآمد بودجت زیر نظارت قطعی قرار داده شود. در مورد اجرای قسم درآمد بودجت محلی اطلاع داده شد که رشد اقتصادی منطقه، مبلغ گذاری ساحه‌های اجتماعی و عملی گردیدن برنامه‌های دولتی از اجرای پوره این نشاندهنده وابسته است. از مسئولان مقامات انداز و مالیات طلب کرده شد که چاره‌های علاوه‌ای برای وسیع نمودن وضع اندازبندی شونده راه اندازی شده با صاحبکاران، کارخانه‌ها و مؤسسه‌ها عاید به اجرای عهده‌داری‌های اندازی کارهای فهماندهی را به راه مانده از نتیجه کار حسابات پیشنهاد گردد. در ادامه دیگر پهلوهای فعالیت مقامات مالیوی انداز در ولایت ختلان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته وابسته به بهتر نمودن نشاندهنده‌های مالیوی از جانب مسئولان وظیفه گذاری کرده شد. سهم ارزنده، خدمت شبانه روزی و شجاعت و قهرمانی خدمتیان واحدهای تعیینات مخصوص میلیسیا در راه برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، استوار گرداندن صلح و آسایش و آرامی جامعه همچون نمونه عالی صداقت به وطن و دولت و ملت ارزیابی می‌گردد. به مناسبت 30مین سالگرد تأسیسیابی دسته واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در کشور چرابین‌های ایدانه برگزار گردیدند. همکاران ما در این باره خصوص می‌دهند.
با افتخار سیومین سالگرد تأسیس واحد تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با اشتراک خدمتچیان حربی، مسئولین وزارت کارهای داخلی، سابقه‌داران و افسران و کورسانتان چاره‌بینی تنتنوی راه‌اندازی گردید. ذکر گردید که بر دوش کارمندان این نهاد وظیفه‌های بسا دشوار و پرمسئول، حفظ مرز و بوم وطن، استواری صلح و آسایش و مبارزه با گروه‌های جنایت‌پیشه از جمله تروریستی و اکستریمیستی واگذار گردیده است. با دستگیری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، واحد تعیینات مخصوص حالا با تکنیکای حربی و لوازمات جنگی معاصر مجهز گردیده، کارمندان آن در مؤسسه‌های تعلیمی داخل و خارج مملکت تعلیم می‌گیرند. در ادامه به یک قطار سابقه‌داران، افسران و کورسانتان این نهاد مسئولیتناک جامعه مدال و نشانهای سرسینگی، افتخارنامه، مکافات‌های پولی و دیگر تحفه‌های خاطروی تقدیم شده. از جانب دسته مخصوص تعیینات میلیسیا مشق‌های تعلیمی عملی پیشنهاد گردید که از نیرو و توانایی هر یک خدمتچی حربی این واحد پرمسئول درک می‌داد. یادآور می‌شویم که با مقصد باز هم تحکیم بخشیدن شرایط و امکانات خدمتی 19 آگوست سال روان از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پایتخت مملکت بینای نوی دسته علاهیده تعیینات مخصوص میلیسیا شاهین ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مورد استفاده قرار گرفته بود که کارمندان آن امروز با تکیه به امکانات معاصر عهده‌داری‌های خدمتی را صادقانه و صافدلانه اجرا می‌نمایند. در این روز همزمان گذشت تنتنوی نظامی تشکیل شد. воҳидҳои таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон 5 декабри соли 1995 дар сохтори вазорати корҳои дохилӣ таъсис дода шуда, ҳайати шахсии ин ниҳод аз лаҳзаи таъсисёбӣ то ба имрӯз дар таъмини суботу оромӣ, мубориза бо экстремизм ва ҷинояткорӣ нақши арзанда гузошта, ҳанӯзам ин рисолати худро содиқона ба иҷро мерасонанд. ин аст ки сол то сол баъзаи моддии техникӣ қавӣ гардонда шуда, барои беҳбудии фаъолияти кориву хизматии кормандони воҳидҳои таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон имконият ва шароити лозимӣ фароҳам оварда шудааст. имрӯз кормандони таъйиноти махсус ва дар умум воҳидҳои таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо тамоми шароитҳои хуби моддиву маишӣ аз ҷумла биноҳои маъмурӣ, толорҳои варзишӣ бар ҳаво, ҳамчунин синфхонаҳои таълимӣ барои баргузор намудани чорабиниҳо ва барои баргузор намудани дарсҳои махсус таъмин мебошанд. ба ифтихори таҷлил аз 30-умин солгарди таъсисёбии воҳидҳои таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ техникаи соҳавӣ ва муҳимоти ҷангӣ ба намоиш гузошта шуд. лозими қайд аст ки ин ҳама дастовар дар самти таъминоти осудагии ватан ва тартиботи ҷамъиятӣ аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар ва сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам имомалӣ раҳмон гувоҳӣ медиҳад. зикре гардид ки дастаи таъйиноти махсуси милисияи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон соҳиби муосиртарин техникаву лавозимоти ҷангӣ, яроқу аслиҳа ва иншооти хизмативу маркази таълимии ҷангӣ дар шароити кӯҳсор гардиданд. гуфта шуд ки дар заминаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои рӯзафзуни пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон қувваҳои мусаллаҳ таъсис дода шуда аз лиҳози техникаю таъйиноти кадрӣ тавоманд гардонида шуд. ин ниҳод имрӯз қодир аст ки ба ҳар гуна таҳдиду хатар посухи сазовор гардонад. дар натиҷаи иҷрои машқҳои тактикӣ ва тамбатан дастаи таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз худ маҳорати баланди касбӣ ва ҷангиро дар сатҳи таъминоти тартиботи ҷамъиятӣ ва халалдор насохтани осудагии ватан нишон доданд. баъди анҷоми машқҳои тактикӣ ва ҷангии тамбатан бо фармони вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон барои хизматҳои софдилона содиқона саҳми арзанда гузоштан дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, иштироки фаъолона дар амалиётҳои махсус, далерию шуҷоат ҳангоми хизмат дар шароити душвори кӯҳсор, интизоми намунавӣ, тарбияи кормандони ҷавон, инчунин бахшида ба 30-умин солгарди воҳидҳои дастаи таъйиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба аксар афсарону сарбозони ин ниҳод нишонаҳои сарисинагӣ, ифтихорнома ва сипоснома дар вазъияти тантанавӣ супорда шуд. дар вилояти хатлон бахшида ба 30-солагии таъсисёбии дастаи таъйиноти махсуси милитсия чорабинии тантанавӣ бо шукӯҳ баргузор гардид ки дар он роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон, намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок намуданд.
дар оғоз масъулин суханронӣ намуда иброз намуданд ки саҳми назарраси дастаи таъиноти махсуси милитсияро дар таъмини амнияти ҷомеа, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ қадр карда аз муҳимияти омодагии баланди ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар ёдовар шуданд. ҳайати шахсии ин ниҳод дар набарду муборизаҳои вазнин аз мактаби ҷасорату мардонагӣ ва имтиҳону озмоишҳои сангин гузашта донишу маҳорат ва малакаи касбӣ шаклу усулҳои мухталифи кории худро такмил дода имрӯз ба як ниҳоди боэътимоди таъминкунандаи амнияти кишварамон табдил ёфтааст. хизмати содиқона, ҷасорат ва иродаи мустаҳками диловарони дастаи таъиноти махсуси милитсияи вилояти Хатнон давоми 30 соли фаъолият таҳти ғамхорӣ ва пуштибонӣ ва дастгириҳои пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифта пайваста бо бинову иншоотҳои хизматӣ ва шароити мусоиди корӣ таъмин карда мешаванд. бо мурури солҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастаро бо техникаҳои муосир, воситаҳои махсус, лавозимоти муҳофизатӣ ва бо силоҳҳои пешрафта таъмин менамояд ки ба муваффақияти амалиётҳои онҳо мусоидат кардааст. таъкид карда шуд ки зарфияту имкониятҳои техникии нав имкон медиҳад ки кормандон дар шароити мураккабтарини тактикӣ вазъиятро бар даст гирифта амалиётҳоро ба таври бехатар анҷом диҳанд. дар қисмати дигари чорабинии идона ба як зумра кормандони фаъолу намунавии дастаи таъиноти махсус ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. ин қадршиносӣ далели заҳмати содиқона, ҷасорат ва ҳисси баланди масъулияти ин ҷузъу том мебошад ки солҳои зиёд барои оромиву суботи кишвар хизмат менамояд. анҷоми чорабинӣ бо паради низомӣ идома ёфт ки бо иштироки ҷузъу томҳои гуногуни қувваҳои мусаллаҳ баргузор гардид. низомиён бо омодагии баланди касбӣ, қадамзании намунавӣ чорабиниро шукӯҳи дигар бахшиданд. дар қароргоҳи дастаи таъиноти махсуси милитсия дар вилояти Суғд ва муносибати 30-солагии рӯзи таъсисёбӣ воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратии минтақа, ҳайати шахси даста ва собиқадорони соҳа чорабинии тантанавӣ доир гардид. бояд қайд намуд ки дар сафи раёсати воҳиди таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҷавонони ҷасуру далер чусту чолоб ва рӯҳану ҷисман обутобёфта кору фаъолият доранд ва баҳри ҳимояи ватан, таъмини осоиштагӣ, боздошти ҷинояткорони хафноки мусаллаҳ ва дигар падидаҳои номатлуби халалдорсозандаи осоиштагӣ саҳми калон дошта, ҳамчун нерӯи тавоно дорои имкониятҳои низомӣ аз ҷумла техникаи ҳарбӣ ва лавозимоти муосири ҷангӣ донишу таҷрибаи баланд мебошанд. дар ҷамъомад таъкид гардид фаъолият дар ин пешаи пурифтихор интихоби мардони ватандӯст мебошад. онҳо дар ҳама гуна вазъият омодаанд садоқати худро ба ватан ва халқ нишон диҳанд. дар чорабинӣ оид ба мавқеи намоёни дастаи таъиноти махсуси милитсӣ раёсати воҳиди таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ дар барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, таҳкими сулҳу оромӣ ва мубориза бо дастаҳои мусаллаҳи ҷинояткор ёдоварӣ шуда гуфта шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам халқи кишвар хизмати содиқона, шуҷоат ва иродаи мустаҳкаму мардонагии кормандони ин ниҳодро ҳамеша қадр мекунад. дар идома бо фармоиши вазири корҳои дохилӣ ва раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд як қатор кормандон барои хизмати содиқона ва иҷрои бенуқсони уҳдадориҳои хизматӣ ва муносибати ҷашни касбӣ дар фазои тантанавӣ бо медалу нишонаҳои соҳавӣ, ифтихорнома, раҳматнома ва сипоснома қадршиносӣ карда шуданд. дар қисмати ҷамъбастии чорабинии идона ҳайати шахсии даста дар назди ҳозирин машқҳои тактикӣ аз қабили муҳорибаи тан ба тан, безараргардонии ҷинояткори мусаллаҳ, озод намудани гаравгонҳо аз бинои баландошонии истиқоматӣ ва дастгир кардани гурӯҳи муташаккили ҷиноятиро бо маҳорати баланд нишон доданд. гузашти мураттаби низомӣ намоиши маҳорату малакаи кормандон анҷомбахши чорабинии идона гардид. ضمن برگزاری همایش با مناسبت روز حقوق انسان در کمیته زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز گردید که طبق کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان دولت صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه بوده در آن انسان حقوق و آزادی های او ارزش عالی اعتراف کرده شدند. همکاران ما گزارش میدهند.
дар шаҳри душанбе бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҳуқуқи инсон ҳамоиш баргузор гардид. иброз гардид соҳибистиқлол гардидани тоҷикистон дар ҳаёти кишвар арзишҳои навро ба вуҷуд овард ки дар байни онҳо таъмини риояи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои ӯ ҷойи муҳимро ишғол менамояд. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ дар кишвар санадҳои зиёди миллӣ ба имзо расида, давра ба давра барнома оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон, омӯзиши соҳаи ҳуқуқи инсон тасдиқ ва татбиқ гардида истодаанд. тибқи конститутсия ҷумҳурии тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона буда инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф карда шудааст. бо мақсади тақвият додани амалисозии кафолатҳои зикршуда ва иҷрои муваффақонаи ӯҳдадориҳои байналмилалӣ соли 2009 дар ҷумҳурӣ ниҳоди махсусгардонидашудаи ҳифзи ҳуқуқи инсон ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва соли 2016 вазифаи муовини ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд. яке аз вазифаҳои асосии ин ниҳод мусоидат дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии кишварҳои гуногуни ҷомеа оид ба ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. дар шаҳри душанбе рӯзи муди миллии чакан баргузор шуд. иброз гардид ки либоси миллии мо пироҳане ҳаст ки бо рангорангӣ, зебоӣ, бо санъати иҷро ва бо рамзҳои ҳадафноку маънидори худ махсусан атласу чакан дар ҷаҳон эътироф гардидааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри душанбе намоиши рӯзи муди миллии чакан баргузор шуд ки дар он либосҳои қадимии чакан, рӯзмарра, маросимӣ, идона ва навъҳои гуногуни сӯзанидӯзӣ ки маҳсули дасти ҳунармандон ва тарроҳони кишвар мебошанд ба тамошобинон ва иштирокчиён муаррифӣ карда шуд. ҳадафи баргузории ин чорабинӣ баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ ва арз гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг ва расму оинҳои мардумӣ, ҳамчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ гардид. мавриди зикри хос аст ки бо иқдому ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, номинатсияи чакан ҳунари гулдӯзӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи 13-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангию ғайримоддии ЮНЕСКО моҳи декабри соли 2018 дар шаҳри Порт-Луии ҷумҳурии Маврикӣ ба феҳристи мероси умумии ҷаҳонии башарият расман ворид гардид. ба назари коршиносон либоси миллии тоҷикӣ ҷузъи муҳими фарҳанги бой ва пурарзиши миллати соҳибтамаддуни тоҷик ба шумор меравад. он ёдгор аз аҷдодони соҳибхирад ва таърихофарамон буда дар тӯли асрҳо зебоӣ ва ҷазобияти худро аз даст надодааст. баъди соҳиб шудани истиқлоли давлатӣ бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти кишвар ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ташвиқу тарғиби либоси миллӣ, ин суннати фарҳангӣ ва таърихии миллати тоҷик дар дохил ва хориҷи кишвар боз ҳам маҳбубият пайдо намуд. имрӯзҳо миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ фарҳанги воло ва таърихи пурғановаташ муаррифӣ мекунад. фарҳанги тоҷикон дар либосҳои рангоранги мардумӣ, махсусан бонувони зебо ва зебопарасташ таҷассум ёфтааст. либоси миллии тоҷикӣ ифодаи назокат ва малоҳати бонуи тоҷик мебошад ва дар саросари олам бо атлас, адрас ва чакан симои занҳои тоҷикро ҳамчун рамзи зебоӣ ва ҳунармандӣ муаррифӣ намудааст. агар ба таърихи пайдоиши либоси миллӣ назар биафканем, бениҳоят таърихи бою рангин дорад ки чакани миллии мо, атласи миллии мо аз бибиёни мо меросӣ мондааст ки имрӯзҳо мо тарроҳон метавонем ки онро тарғибу ташвиқ дода бо тарҳу диди замона биёфарем, то ин ки ба насли оянда фаҳмонида тавонем ки мо соҳиб фарҳанг ҳастем, мо дорои чунин як фарҳанги бою ғанӣ ҳастем ки чӣ қадар пироҳанҳои мо зебову рангин аст. ва албатта ки ҳар як қавму миллатро аз рӯи либоспӯшии хеш мешиносанд ва эътирофаш мекунанд, чун мо ин қадар либоси миллии зебову замонавӣ, либоси миллии чакану атласу адраси худро дорем, чаро ки пос надорем. эҳтироми либоси миллӣ ки ҷузъи асосии фарҳанги миллӣ ба ҳисоб меравад,
қарзи ҳар як шаҳрванд махсусан бонувон мебошад. мо тоҷикон ифтихор аз он дорем ки дар баробари дигар арзишҳои миллӣ дорои тарихи чандин ҳазорсолаи бой ҳастем ва нақшу нигори миллии мо дар либоси миллӣ инъикос ёфтааст. баргузории чунин намоишҳо яке аз тадбирҳои муҳими гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ ва тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баланд бардоштани эътибори нақшу нигор ва сӯзанидӯзӣ, ҳамчунин намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ мебошад. ҷиҳати расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Фархор тадбирҳои саривақтӣ андешида дар рушди соҳаи кишоварзӣ саҳмгузор мебошанд. Кишоварзон аз обу ҳавои мусоиди мавсим истифода намуда феълан корҳои саҳроиро мувофиқи тавсияи мутахассисон ба роҳ монданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. ҷиҳати саривақту босифат гузаронидани шудгор ва кишти зироатҳои кишоварзӣ, дастрасии хоҷагиҳои хурду бузург ба техникаву мошинолоти кишоварзӣ, хусусан тракторҳои тасмачарх аз масоили муҳим дониста мешавад. имрӯз теъдод ва ҳолати кории техникаву мошинолоти кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бобати анҷоми корҳои саҳроӣ дар мавсими имсола аз ҷониби масъулони ниҳодҳои дахлдор хуб арзёбӣ карда мешавад. хоҷагидорони ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Фархор бо истифода аз тракторҳои тасмачарх маъракаи шудгори заминҳои кишоварзиро дар заминҳои лалмию обӣ вусъат бахшиданд. дар заминаи дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар дастрасии хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба техникаҳои гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла тракторҳои тасмачар хубтару беҳтар гардида истодааст. техникаҳои тасмачар дар минтақаи Кӯлоб 264 адад мебошад. аз ин 221 адади он коршуя мебошад. тухмипошакҳо 136 та мебошад. хурмайдакунакҳо 67 та мебошад ки имрӯз дар кор 20 адади он сафарбар карда шудааст. чунин дастгириҳо баҳри дарки муҳимияти истифодаи самараноки ҳар порча замин, риёнидани ҳосили хуби зироатҳои кишоварзӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ, инчунин таъмини яке аз 4 ҳадафи стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, амнияти озуқаворӣ василаи хуби ҳавасмандгардонӣ маҳсуб мешавад. ба иттилои масъулон, имсол тибқи дурнамо дар ноҳияи Фархор дар майдони 10967 гектар замин кишти зироатҳои тирамоҳӣ ва барвақтӣ анҷом дода мешавад. бо ин мақсад то имрӯз дар майдони 2700 гектар заминҳои лалмӣ ва 1600 гектар заминҳои обии ноҳия шудгори босифат гузаронида шудааст. кишоварзон талош варзида истоданд ки ҳарчи зудтар дурнаморо таъмин намуда ба натиҷаҳои назараси меҳнатӣ ноил гарданд. аҳли заҳмати ноҳияи Фархор бо мақсади дар асоси таҷрибаи илман асоснок ба роҳ модани кишти зироатҳои кишоварзӣ ва аз барнамудани хусусиятҳои хоси кишти зироатҳои ғала аз тавсияу маслиҳати муфиди олимони мутахассисони соҳа васеъ истифода мекунанд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. бо мақсади дар фасли сармо таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулот ва сабзавоти тару тоза, деҳқонони шаҳри Турсунзода майдони гармхонаҳоро зиёд ва ҳаҷми маҳсулотро афзун менамоянд. аз натиҷаи заҳмати кишоварзон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар шаҳри Турсунзода ҷиҳати бештар намудани гармхонаҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад ки ин омил барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозорҳо бо маҳсулоти тару тоза мусоидат менамояд. тибқи иттилои масъулини раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода, имсол майдони умумии гармхонаҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 77 гектарро ташкил медиҳад ки дар онҳо асосан помидору бодиринг, ниҳолони сабзавоти гуногун парвариш меёбанд. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 77 гектар гармхона, аз он 58 гектар дар хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд буда. барои таъмини маҳсулотҳои тару тозаи маҳаллӣ аллакай гармхонаҳо барои парвариши ниҳолҳо ва кишти помидор, булғорӣ ва дигар намуди сабзавотҳо аллакай омода дида истодаанд. кишоварзони шаҳри Турсунзода зиёда аз 13450 гектар заминро дар ихтиёр доранд ки аз ин миқдор 8890 гектар обӣ мебошад. дар кишти тирамоҳӣ бошад имсол дар майдони зиёда аз 520 гектар пиёз ва дар боқимондаи заминҳо карам, гулкарам, сабзӣ ва ниҳолони пиёз парвариш меёбанд. имрӯзҳо аҳли заҳмат ва саҳмдорони хоҷагиҳо бо дасту дили гарм меҳнат менамоянд, зеро онҳо саривақт бо маоши хуб таъмин ҳастанд. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода ҳар як ваҷаб заминро оқилона ва мақсаднок истифода бурда, бо ин роҳ ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро афзун ва сабади истеъмолии мардумро ғанӣ мегардонанд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии ахбор.
در روزهای مساعد فصل زمستان شنودن نهال افضلیت خاص داشته امکان می‌دهد که نهال تا فرارسی گرمی‌ها مطابق گردد. از انتخاب زمین تا تخت و هموار کردن و استفاده غذا طرز درست شنودن نهال از جمله کارهای ضروری میباشند که اجرای حتمی آنها باید تامین گردد. از روند کارهای نهال شنونی و بنیاد و برقرارسازی جنگلزار همکاران ما گزارش میدن. کارمندان اگنتی خوجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکیلات و مؤسسه های زیرساختار آن با مقصد سرسبز و خرم گردانیدن تل و تپه های اطراف شهر دوشنبه در موضع لوچوب نهال درختان آرایشی و سایه‌افکن شنانیدند. این تدبیر در اساس برنامه دولتی عاید به کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که با مقصد بهداشت وضع اکولوژی جمهوری، پیشگیری تاثیر نامطلوب تغییریابی اقلیم و مهیا نمودن شرایط مساعد زیست اهالی قبول گردیده است عملی کرده می شود. خشکسالی کم شدن بارشات جنگل باغ ها می تواند تا اندازه سرعت شمال را پس کرده، چنگ و غبار را کم کرده و اهالی تاثیری کم رساند. متخصصان میگویند هنگام شنانیدن نهال در تل و تپه ها پیش از همه باید به قاعده های اگرتکنیکی و پرورش آن دقت ضروری داده شود. کارهای کبودیزارکنی در این موضع با استفاده از تکنولوژی معاصر آبیاری قطرگی عملی کرده می شود که در شرایط تغییریابی اقلیم برای تامین سبزش من بعده نهال ها خیلی مهم می باشد. در میدان شنیده شده مثلا میدان غذاگیری نهال ها، طرز شنیدن نهال ها از روی معیار به نقشه گرفته شده است. اصول قطعی باشد برای آینده سبزیدن نهال ها و در دوره گرمی فصل تابستان می تواند که پورا هر یک رستنی را با نمناکی با آب تامین کند که حتی معیار آبدهی قطرگی در دوام یک شبانه روز تا 10 لیتر آب به نقشه گرفته شده است. با نظرداشت آنکه نقش جنگل در نگاه داشتن موازنت اکولوژی نظررس است، طی سالهای اخیر بر رشد ساحه توجه خاصه ظاهر می‌گردد. در اساس دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی خوجگی جنگل نزد حکومت کشور، کارهای برقرارسازی، کبودیزارکنی و تأسیس جنگلزار نو در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با مرام ادامه دارد. این اقدام‌ها با هدف آباد و زیبا گردانیدن دیار، حفظ محیط زیست و پیشگیری از اروزیای زمین عملی می‌شوند. در ناحیه شهر توز معرکه برقرارکنی جنگل و شنانیدن نهالان گوناگون به طور گسترده به راه مانده شده است. در این زمینه مساحت 10 هکتار زمین بابت شنانیدن هزارها بیخ نهالان همیشه سبز، سایه‌افکن، آرایشی و میوه‌دهنده جدا کرده شده است. در برابر این با مقصد رشد دادن ساحه جنگل پروری در مساحت 50 صد زمین نهالخانه نو بنیاد گردیده. در آن پرورش نهالان نوع سگسول رستنی که برای پیشگیری اروزیای خاک و کاهش خطر آفت‌های طبیعی اهمیت بزرگ دارد ادامه دارد. در ناحیه ناصر خسرو نیز در مساحت 21 هکتار نهالخانه تأسیس یافته است. در این میدان نهالان همیشه سبز، آرایشی و میوه‌دهنده پرورش می‌یابند که من بعد برای جنگلزار نو و کبودیزارکنی ناحیه استفاده خواهند شد. در ناحیه قبادیان باشد اجرای نقشه بنیاد جنگل و برقرارسازی جنگلزار کهنه در سال 2025 نشان دهنده ها بلند ارزیابی می شوند. در این دوره طبق نقشه 100 هکتار جنگل باید بنیاد می شد که پر عملی گردید. برقرارسازی جنگل که 50 هکتار را در بر می گرفت با اجرای 126 هکتار از نقشه زیاد اجرا شد. این نتیجه ها از مسئولیت شناسی و زحمت کارمندان ساحه شهادت می دهد. در ناحیه جیهون نیز برنامه دولتی کبودیزارکنی مرحله به مرحله عملی گردیده ایستاده است. از صحن مؤسسه و تشکیلات و کوچه و خیابان ها کارهای سبزگردانی در این گوشه دیار با سرعت بلند ادامه دارد. ما کارمندان پروکراتورای ناحیه جیهون سهم خود را بهر سرسبز و خرمگردانی گذاشته در نزد بینای ماموری پروکراتورای ناحیه نهال‌های سایه‌افکن و گل‌های آرایشی موسمی شنیده که عین حال سازششون خوب به نظر رسیده به ناحیه حسن دوچند زم نموده است. کارهای آبادانی، بنیاد جنگل و کبودیزارکنی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان دلیل آنند که سیاست اکولوژی کشور پیگیرانه با ثمر عملی می‌گردد. این اقدام‌ها نه تنها سیمای زیبای محیط را تامین می‌کنند، بلکه برای نسل‌های آینده محیط سالم و استوار را به میراث می‌گذارند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار.
خیر، سلامت باشید.